Owen, Taylor Crosdale, cyfle fan hyn! A Hwlffordd ar y blaen! Cyfuniad gwych rhwng Tyrese Owen a Martel Taylor Crosdale. Un cyffyrddiad oedd angen. Dyma Wilson at Tyrese Owen, mlaen at Taylor Crosdale! Tackle dda tro hwn gan Brendan Diaw, ond dyma Dyer! A mae Rio Dyer yn dyblu mantais yr adar gleision. 2 funud yn unig rhwng y ddwy gôl. Dy Bale yn torri'n garedig i Rio Dyer i rwydo i gôl gynta yn uwch gyngrau'r Cymru. O, gôl geidwad o dan bwysau fan'na, Alfie Brooks a wedi anafu hefyd. Mae anaf i'r chwaraewr ar fenthyg o Stoke City, Alfie Brooks, Sam Hart, yr amddiffynwr canol, sy'n mynd i gymryd lle Alfie Brooks yn y gôl i Bae Colwyn. Y bas ymlaen gan Dan Hawkins, dim cam sefyll yn erbyn Taylor Crosdale, yr arbediad gan Hart! Ond Taylor Crosdale yn rhwydo'i ail o'r gêm. Y bas gan Hawkins yn hollti amddiffyn Bae Colwyn yn gwbl sgwar. Taylor Crosdale i mewn ar Hart, nath e arbed yn dda yn y lle cynta. Mae Taylor Crosdale yn gorffen yn gyffwrddus. Acpan chwilio am gyfle i ergydio at Cymyn. Ergyd dda gan Cyming ac arbediad da hefyd gan Zach Jones. Cyfle cynta yr ail hanner yn dod i Bae Colwyn. Taylor Crosdale yn ryddhau Dyer. Dim cam sefyll, cyfle mael i Dyer. Neu hat-trick o na... Ie wir o gwmpas y gol geidwad. Mae'n rhaid iddo fe sgorio, mae'n sgorio. Wel, yn y diwedd, mae'n hat-trick i Martel Taylor Crosdale. Taylor Crosdale, lan at Dan Hawkins. Hawkins yn mynd i gyrraedd y bêl gyda mewn at Dyer. O, Dyer drian yn methu. Gôl wag. Creamer at Olson, y ddau eilydd yn cyfuno. Acpan yn y Carwyn, tynnu nôl a Creamer! Ac yna Downs heibio'r postyn, ond mae wedi gwyro allan am gic gornel. Paslach gan Steph Edwards, cyflwyno'r bêl i Iori Humphries sy'n bwydo Dan John. John yn sgorio y bumed i Hwlffordd. O'r diwedd mae Sam Hart yn cael ei giro. A Dan John, yr eilydd ifanc, 17 blwydd oed, yn sgorio i gôl gyntaf yn uwch gyngrau'r Cymru. 4 munud yn weddill, Macready at y postyn pellach. Dybone peniad lawr ac arbediad rhagorol gan Zach Jones yn derbyn llongyfychiadau Alex Downs am ansawdd yr arbediad. Steve, a week to forget for Colwyn Bay, 6 conceded at the New Saints, 5 again this afternoon. What's gone wrong? Nothing's gone wrong, we just can't defend like that. Some of the defending was comical. You know, at half-time it was 3-0 and we rolled the dice to try and get back in the game. And to be fair, only for their keeper we would have got back in the game. You know, he's made 3 or 4 great saves throughout. But then they have one clearance and go and score. You know, the goals in the first half are comical. You know, and we can't defend like that. Tony Pennant, many congratulations on the 3 points. Was that the most complete performance of the season so far? Yeah, I probably agree with that. It was a strange game. You know, Zach has made a number of saves. You know, to come away 5-0, and the keeper still made probably 3-4 top saves. Yeah, it was a bit surprising, really, the scoreline. It was a complete performance, I feel, by Haverfordwest today. A clean sheet at the back, defended stoutly and created a number of opportunities. Yeah, that's the performance we've been looking for, really. We know everyone can do it, and from back to front, it was a good performance, and that's what we need to keep doing and just progressing.